Nivile baniyenga bathi bukhosi netinkundla system ngeke nikukhone ngoba kangwane kunabo silo sikhulu nabonyoka ngwenya futhi inkosi iMswati akushiye umuntu lalela babholofedi bemanga labo inkosi iMswati ngumuntu ufana nawe ingako nayo iyagula ikhwehlele ihambe yesibhedlela njengawe idla kudla njengawe lokungona kusisekelo sebukhosi netinkundla kuthi eMaswati asive lesinhlalo nhlalo asive lesigcwele umona nemhobholo nenzondo agcwele kubangubhela kwesakhe nalo ufuna kubonakale kunguye logqamile kunguye lomkhulu kunalabanye ngiko ke lokwenda ukuthi ngeke nibukhone bukhosi ngoba nalo ndonsela le ufuna kubonakala yena mhle lalela buka phela live lincane kangakanani kugcwele emaphathi amile ngathi ngemakhowa ngolo mona ukuthi nalo uqhuba liphango uqhuba sisu sakhe anisebenzeli sive ningeke nibukhone bukhosi ngenxa yalomona ukuthi ufuna kubonakala wena ungcono kunalomunye nalomunye afune kubonakala lokho ke kuyamsebenzela uhulumende kuyathi sisebenzela tinkundla lokuba nihlalo kwenu kuyayisebenzela futhi nengwenyama lokuthi nisive lesiphethwe ngumona lesinemhobholo lesingevani siyevana.